Samsan boş, kızdan sonuçta. Sağa buna. O samsana bakıştım. Bir hıba bulasın, nileysin, nileysin. Benim gördüm hadi işte sırası kapı gitti. Araba gidip gücünü takıp geçiyor. Yürüyüp. Boydan sürekli. Koşu günde öyle yakış gidiyor ya. Ha, verdi. Sınıf. Hep bayke. Assalamualaikum. Жалпы не көрушілер, бүгін біз чоң базарлардың бірінде тұрауыз. Бүгін де соңғы жылды интервью алауыз. Жалпы деген болсаңыздар, алтынлықты чемпионатта кезген комментарияда ғаптан көп адамдар жазышты. Біз бұға чейін алып бір заттан интервью алғанбыз. Ал кім деген болсаңыздар, Оштоғы Звезда Арапбаевич. Ассалаумалейкум. Сіздерге жақсы Арапбай мырзамен сол жерде жолығамыз деп сөйлескенбіз, сол жерде жолықтық. Дем қалғанымыз жаңағы самса жатқан жерде болады әлі. Кеттік. Өздеріңіз жеріңізден келіншектік оқшайды. Не қылып жатырсыз бұл жерде? Samsa'nın cevap koyup azıcık şimdi kendisi biraz kaldı. Самса жауап қойып тұр, бішәле екен, Bir şeyle o. Анан үзгүчөңдү не? Biraz шылтамен шылтак иштетип алайын. Акыл азыр буйрса кичине жардам бергенче, эмне кылабыз жардам берип? Картошка арчы. Сиз дайым ушул жардам берип турасызбы бираз? Оода от жагам, картошка арчы. Азыр бул жакта от жагып баары эле даяр экен. Азыр картошка арчыш эле калыптыр. Ооба. Мындай картошка арчыганча бираз баяк кылалы, чамса бышкычаң. Урматтуу достор, жана айткандай биз Арапбай мырза менен өзүңүздөр билесиздер, биринчи чыгарылыш тартканбыз. Анан кийин экинчи чыгарылыш тарталыбы деп дагы суроо койгонбуз. Ошого көпчүлүгү макул тарткыла деп жооп берген. Бизге комментарияларга аябай көп жалышты, тарткыла, көрсөткүлө, самсаны жапканын көрсөткүлө деп аябай бизге көп жалышты. Экинчи бөлүм бираз башкача форматта самса жасап аткан жеринен мындайча айтканда Арапбай мырзанын жарым күндүк болсо дагы бүгүн сиздерге көрсөтүп берейин деп чечтик. Assalamualaikum. Qandaysiz? Qandaylarimiz qanday? Ramazon oyida kelib qoldi. Finallarimiz qilsizlar. Qanday? Sizning ko'rishmanda men yaxshi tanlab uchrasha oldim. Bana kılabilen tutayım. Tutayım, havuz olsun. Çünkü tuz olsun böyle hep kullanırsın. Ya iyi, değil mi? Bir toz koşatırın kişi işinaydı. Oy bir şey söyleyeyim. Ne yapalım? Bunu ne var? Karmak. Ne var? Tuzunu açıştırabilir miyiz? Bilelim de. Şuradan size sunalım. Ondan konsept koydu. Konseptin akşasına katıştığınızda başkalarıyla olunca. Şöyle kayıtıp niye olup takılıp kaldınız? Öyle kadın gidelim de kadına gelmeden şimdi tamaşa olacak. Köngüldü yüzü gitti, demesini direkt gittiler. Hoşuna gayet valla gel çıkıp gelmesin gel. Seni elini göstereyim. Gülüyor öyle. Gel çıkıp geldim. Ben oldu, duştan oldu. Demin hakem burada da çıktı, yok yer var çıktı. Canım günü okut gitti şu an, çocuklarım çıktı. Yarım günde de de vardı. Kaynım kadı ödüm kaçın. Siz aşımda ayttınız da. Samsam ettik. Sırışta konseptler var. Prikaz. Evet, prikaz atkarıldı ona. Konseptler Samsam. Öyle bir şey. Yaxşı etdi. İki resmi. Çağıra oldu. Reklamı tanıtılgandı. Жөнүндө чыгара алды. Çiğne var. Негизинде siz бұл жұмышты өзіңіз сүйесіз чын тілден алып тұрасыздар. Бұл самса сатқан жылдар. 13 жыл болды да. 13 жылдан бері ушул тармактасыз. 13 жыл болды. Сода жүреді. Бала нелер көріп өтіресің, әр бір Ошол содадан нелерди көрдүңүз? Әр бір қыба боласың, нелейсің, нелейсің. Манын көтөрүлүр, капагылыша, сени сындай. Ошол капалым деп калдыңыз, ошол эң жүрөктө калган болот го мындай. Содан болбой, мисалы баягы кыштын күнү сууга түшүп кетесиң же ушундай эң сизди капаланткан нерсе болду.
Hadi ileride bir şey. İlan. Ne? Kayısı oldu ne? Dingi açar, kapolumuzda ne oldu ne? Şunu burada isteyeyim, yok. Yok, manayım, çürüşü harbiden söylüyorum. Harbiden sürülüyor, kişi, tamaşa. Benim gördüğüm azıcık da sırası bu bir de. Ben düşünce bunun sizde tamaşalar kamerayı taktı, remote başladı. Hazır durup tanımalı olduğundan beri açılıp olmuyor. Çay içiyor, sağlam, bol etti. Yok valla siz tanımalı olup alanlar jakkanız takıp da Yok şöyle biri o da aytıp koyup da. Aytıp koyup da tutarım, bu sene çıkmayın. O kokustan bir biri o. O cin mi gidelim? Bayağı kokustan bile değil mi? Onu vuruyor. Ayta geçiyor derse men мына болгону 1 картошка чыгышсаң да Арапбай мырза бул жерде 10 же болбосо 11 картошка чыгып тур. Мына мындай болсо, мындайча айтканда өз ишин сүйгөндүк дейбизби, кандай десек, өз ишине берилгендик. Туурабы? Анан кийинки суроо мына сиз башында ушинтип чыгып жүргөндө, самса сатып жүргөндө, ушинтип элдерге таанылып, атактуу болуп кетем деп ойлодуңуз беле? Мен ушинтип Okusan bir жаңғырым oldu da. Abdüge gidip bir günüm var deyip koy. Şundan oldu da. Урматтуу достор, биз бул жерде эми Арапбай мырзанын өзүн күрүлөп актай бербейт. Чын эле Арапбай мырза жакшы инсанды иштегендеринен да сурап көрөлү, иштегендеринен. Бул жерде карабаткан эжелерин сурап көрөлү. Жакшысызбы? Жакшы отурасызбы биринчи? Дайым отурасызбы? Dayım, yaxşı günler. Hammayla xush kelibsizlar. Dayım, Ramazon oyida turibmiz. Dayım salaman, yaxshi kunlarni o'tkazaylik, Ramazon oylarini yaxshi bitiraylik. Hammalarga sog'lik so'rayman. Ishlaringlarga yaxshi rivoj bersin, topganinglarga barokat bersin. Ona bola meni qo'limda ishlaydigan. Жакшы сон, O'n yildan beri yaxshi yumush qiladi bu bola. Lekin jichari qajanligi bor, zato yaxshi bola. Yaxshi ishlaydi, прогулка qilmaydi, normal ishlarni olib boradi. Hammasini odamlar bilan bahramand bo'ladi. Yaxshi. Odamlarga jardami tegsa tegadi, ziyon tegmaydi. O'zi yaxshigina bola. Просто endi jichachilar kelib turadi. Keldi. Lekin vazifasi juda yaxshi, a'lo. Arapbay mırza kelgenden beri samsada mындай satış Satış условиялары juda ham состоянияларni zo'r qilib sotadi. Masalan, kelgan ketaman qiladi. Tugatmasdan kelmaydi. Voy, двойной qilib, chiroyli qilib, hammasiga rahmat aytkizib keladi. Еще zakaz bilan keladi. Shuning uchun bu boladan faxrlanaman, yaxshi rahmat. Vaqtini bersin, omadini bersin, har doim yaxshi bo'lib yursin shu bola deyman. Men qo'limda yumush qiladi. Mana o'g'lim, mana kelinim, hammasi tashqari. Barimiz bir kompaniyani bo'lib ishlaymiz. Neme bir bata yapma Arap'tan sizge karın batasını alıp batanızı alıp var mı? Hammalarga sog'lik bersin. Allohim muhabbatli, hidoyatli bo'linglar. Ramazon oylarida yaxshi bitirib, yaxshi ishlashga, omadli ishlar bo'lishga nasib etsin. Ramazonlarda yaxshi hayotlarni kechirishga nasib etsin. İşlerimizge rivoj bersin, topganimizga barokat bersin. Hammalarni baxtli bersin. Mashg'ulotlar baxtlilarini ochib, ishlarni ham baxtlilarini bersin bola. Yo'llaringlar ochiq bo'lsin, ishlaringlarga rivoj bersin. Hammamiz sog' bo'ling. Sog' bo'linglar. Анан менде дагы бир суроо пайда болду да. Көп жылдан бери самса сатып жүрөбүз. Анан буюрса мына ийгиликке жетишип элдин баары сизди таанып калды. Эми балким бизди таштап башка тармакка кетейин деген ойлор жок. Onlar var. Не, келечекте кандай пландар бар? Кайра жол иштейин деп атасызчы. Бул кесип таштайын деп атасызбы ошондо? Же кандай? Bu şey bu. Çok. Yerine cenk Buyursa göçör kıldırıp sattар жүрсөң бакачасыз, ошол жерге буюрса шек болот. Buyursa. Ошондо ниеттериңиз бар экен, буюрса ниеттериңизге жетип. Картошканы ачып жүгөтөлү да, ал буюрса самсада бышкалды окшойт да. Бышкетпесин үзөлү. Мына достор дагы айтайын мен мына экинчи картошканы зор карчып атам мен мына. Чоң зор карчып атам, сиз да банкрот батырган болду. Бирок Арапбай мырза
Bular boldu, açoy bular. Siz de aksanız bankrot kılalım. Жана айткандай болду болду. Бул самсаңыз күлүп кетет. Мына көрсөңүздөр болот, мен бул жерден болгон 2 гана картошка арчыдым мына. 2 гана картошка арчыдым. Калган бардыгын Арапбай мырза арчыдым. Бул дагы ишинде болгон берилгендик десек болот. Жүрүңем самса бышып калды үзөйлү. Кеттик. Мынакей урматтуу достор, биз картошка арчып бүткүчөң деле бул жакта самса бышып калыптыр. Өзүңүз үзөсүзбү? Өзүмүз Бисмилла деп баштайлы. Самса можно, кыздар сушили. Кандай баштап айтып коёюн. Самса можно, кыздар сушили. Сага, мына. Бул самсаны качы сомдон сатасыз муну? Алла билет. Жок, негизи күчөңүз барбы? Күчө сом. Эртең менен башка самса алып чыгасыз, Эртең менен кичине алып чыгам. Эртең менен кичинекей, азыр чоң самса. Эртең мененки самсаны сен алсаң, ал деге ошондо. Ал 20 сом. Ал 20 сом. Бул 100 сом койчу. Жакшы. Мына самса сонун болуп пишти. Самсалар пишти. Булар эми оз ашарга жакшы болсо керек сода. Алла билет. Кудайга Негизи мына орузутта сода кандай болот? Балким солкундап кетти. Жок, Кудайга сон болду. Жакшы эле. Кудайым берген. Шунчалык болот да. Siz өткөндө да сурадым эле, азыр дагы сурайын. Өзүңүздүн самсаңыз кайчанга кайерге жастай пландар барбы негизи? Пландар бар, өзү пландар бар. Качан кайерге ачайын деп атасыз? Жакын. Самсаңыз үзүп алып, дагы уларда эле сизге тоскоол болбойт. Арапбайга самсаларын салып атат. Бул жерде канча штук самса бар? 85 штук. Bunu buyursa geçmeyeceğim bizi ütügöz beresiz. Arapbayga men өткөнгү чыгарышларга сону берем деп бере албай калдым. Сиздин самсаңызды жегенде дайым ысык самсаңыз муздабайт. Канча 2 саат 3 саат сатасыз туурабы? Ошону кандай ысык чыгарбайсыз? Көрөтпөйсүң, биринчи кабатта плен көрөсүң. 3 кабатта көрөсүң. Бул пленка, мынанын астында да пленка да турабы? Бунун асты 3 кабат пленка уруп, анын үстүнө буларды жабып, ошон үчүн мындай дайым ысып турат экен ал самса. Жакшы. Буюрса, дайыр болуп калдык. Жапсаңыз кетебиз, Буюрса, самса бышты, ысытылып салдык. Бул жерде баары даяр, булардын салфетканы салдык. Пакеттер даяр, Арапбай мырза даяр, мен даяр. Кеттик. Содабыз берсиндерби, Мына буюрса достор, Навай паркына да келип калдык. Буюрса соданы баштайбыз. Эң алгач кантип таанып баштадыңыз? Эң алгач баягы видеолорго кантип түшүп баштадыңыз? Кайсы видеодон кийин сизди баягы элдер мына жанагы видеодо болгон, видеодо Арапбайга деп кайсы видеодон кийин кантип тааныша баштады сиз дейли? Жана айттым ошо. Kimdiki doğal kutmasın. Parmağına kızıkardım. Жанагы Айжамал деп чыккандан бери сизди эл көбүнчө таанып калды. Жана мектепте учурда сабактан качкан учурлар болгонбу? Сабактан качып, качып болгон бизди. Анан кызыкчылыктарда бир айтып бериңи, мектеп учурунда. Кетип жатыр. Колдору сабак Tutуп алып, сабактан качып аткандар кармады. Algın darбыз. Orada iyi tutup alıp onu da vergenizge. Onu da bizdi. Жегиле бар. Жейшиңе берип жейдим. Токусунан карабек берип ай, ол сен да кой. Hayır, Эми бираз отуруп жаялып алып бир-эки суроо берели. Арапбай мырза, эми айтсаңыз, буюрса жашыңыз деле келип калды. Качан үйлөнөйүн деп атасыз? Качан бизди жеңели кыласыз? Одан кезип койдум. Анан негизи сизге кандай кыздар жагат? Бирок азыр кыздар өзүнчө эле ажандап андай мөөгөттөрү бейман болупчу. Беймандуу, ынсаптуу. Кичкенем кичпейт кыздар. Бияк кереги жок. Ажандапчы. Главный сизди угуп турсуз, Мен угуп. Өзү кандай? Шаңшоо менен кыласызбы? Баары кыласызган. Буюрса бизди да чакырасызбы? Кандай болсун?
Siz kimle öğreniyorsunuz? Cana Aycamal'la öğreniyorsunuz bize. Ay çörüyoruz ya, Aycamal, Gülcemal. Bu da Gülcemal bulut da. Buyursa. Mazır Kuçu'da aytayın деген, Mazır Kuçu'da düşkün kızımız бар ау дейді. Жеңем бар ау деп сұрайын деген. Жеңем, ол көрем жоқ. Иә. Бар. Айжамал жеңем же өзгертірдіңіз бе? Neresi? Айжамал жеңем бе жаңағы же өзгертірдіңіз бе? Ошол эле. Өткөн интервьюда бизди алдаган экенсиз. Жок. Ал жөнүндө тааныш кызым болчу, жөнүндө салам жолдоп. Буюрса, ачыкка чыга баштады акыры. Айжамал жеңем менен кийинки жылы буюрса башка айналды. Ооба, Кудай кааласа Алла берсин. Анан негизи мына арбаны сүрөс. Барагы 13 жыл болду дедиңиз, э? Ооба. Баягы арба бузулуп калып, жолдо калган учурлар болмобу? Жанагы баллон чыгып кетип. Кетеле бурат. Өткөн арабасы келген достор, сүрөтү бар да. Светофордо. Башкасы бул. Менен өткөттү да бар. Мен кетти. Биз бакмай. Токто. Баллон чыгып, сиздин астыңызда кетип калды. Менен өткөттү. Анан бул баллон салдыңызбы? Анан тиге тартып турлар ооба. Барапай мырза, мен кейик сурам. Сизде 10 жыл мурунку жашооңузду кайтарган болсо, сиз бул жашоодо эмнени өзгөртүп, балким эмнелерге жетишмексиз, же бул нерсени кылат элем, бул нерсени кылбайт элем деп коет го инсандарчы. Ооба. Ошол 10 жыл мурунку жашооңузга кайтсаңыз, сиз эмнелерди кылмакчысыз? 10 жыл мурун жаш бар элем. Азыр 10 жаш окуп аткам, 10 жаш. Ошону калпалады. Жоойбойт деп. Жоойбойт деп, бишик жок. Onu kılmayı yok, bunu kılmayı demeyi yok, çıkmayı yok. Ben size kılıp oyun öp gideceğim. Sonra bitti. Өзүңүз эми балалык кезиңиз чоңойбойт элем деп калдыңыз, ошо балалык кезиңиздеги мындай сонун күндөр болот го. Ошолордон бир айтып бериң эми. Күндөсү көп болгон. Көп болгон. Бала чагыңыз каерде өттү? Бала чагым Караш бүттү. Кара сууда. Анан Adam trafik boldu. Atağınız traktör ayırdı. Şöyle çıkan olup, düzgün geç ki, mazda kalıp. Geç bakalım, ne yap geçti, kan. Şimdi ki kan. Araba gidip, düzgün takıp geçti. Yürüyüp. Boydan sıra ettim. O şu günde yakış bir dört ya. Yaşamda olursa bakırdı günler. Papanız ne işe çıkarttı? Ablam işte, lazım bir gelip. Негизи үй тиричилиги менен алектениш. Сиз балким атаңыздын жолун жылдап эмнеге трактор айдабай калдыңыз? Сиз деле баягы атасынын жолун жолдоп, ата жолу деп коет го. Ошондой кылып сиз деле балким трактор айдасаңыз болмок. Кызыгуу жок беле ал нерсеге. Кызыгуу жок. Самсага болгон мына кызыгуу кантип пайда болуп калды сизде негизи? Кишилер кантип баягы биз жана неме иштечилер. Балкон килоп иштечилер. Неме кылчылар? Кебап. Шашлык. Анан кийин сансыз өтүп кеттим да. Карасам окшобой жатат. Айнап өтүп кеттим. Негизи баягы кантип кызыгуу пайда болду жана көрдүк ба? Жанагы жерден 13 жылдан бери иштеп атат деп сизди аябай макташты. Ошол жерге кантип барып калдыңыз? Ким аркылуу барып калдыңыз? Кызыгуу өзүм баргам. иштеймин деп. Өзүм баргам. Анан сизди кандай кабыл алышты ал жерде? Кыйналган биринчи. Биз баары жок экинчи. Биз багана иш берип, тазалап, баары жок экинчи. Анын үстүндө ал убакта бекер иштесеңиз керек. Ооба. 100 сом айына. 100 сом. Айына 100 сом. Күнүнө. Азыр күнүнө канча сомдон тегерегинде табылат? 300, 400 болгондо эмне болуп барат? Кудайга шүгүр. Ооба. Биз мына буюрса чыгарылышыбыз дагы аягына келип жете баштады. Ака. Деме баягы комментарийга дагы жазгандар болду да, келиптирчи. Неге Арапбай мырзадан дайым Манжанский полкага же башкага билет эсиңер? Давайте бир кара жыргыга билетке билетчи. Бир кара жыргыга билет коюңуз. Кыргыздын би, кыргыздын нукура би. Ошол менен буюрса эфирибизди жыйынтыктайлы.
Beldi. Sınıf. Hep bayke. Bizim bu çıkarılışımızda öz soğuna gelip ketip, men oylayım sizlerge bu çıkarılış жақты. Егер де жаққан болса лайк басыңыз, албетте эле бул каналга катталыңыз. Себеби катталыңыз дегенин себеби буюрса сонун проекттер бар, ошол проекттерди өткөрүп жибербеш үчүн биздин каналга катталып койгон болсоңуз, биздин видеолорду биринчилерден болуп көрөсүз. Эми буюрса эфирибиз соңуна келип жетти. Дагы бир сизге эркин микрофон, жүрөктөгү сөздөрдү айтыңыз эми. Suyuşgönde suyunca bilinçi. Şu. Bağırgarda tutkoluz olan kabul olsun. Sağ besin Kuday'dan. Şu bilen kızın geçirsin Kuday'dan ama hak bu çıkalı oradan görürse жақсы спорт, жақсы хукук менен şu burada arasın. Suyuşgönde жетсин. Şairli basın, sapsın öteversin. Biznes bolaversin. Biznes bolaversin. Her gün mestirçiliği. Yavva jutusiz bolaversin, yettene önüne versin. Şu ne demek bizim bunu alasa, bana jakşı, manalar jakşı ötürdü. Ama sizge dagı uçurda pedlan, karşılık bildiririz atayın. Şundağı ayamay bendayım, sorun bir kilo bölümçe. Hasan emosyonel. Şu bana iyilik, onu zaman kabul olsun. Kudaydan çuvat versin, yüzüne canık olsun. Sapsı öte versin. Alıp cetruladı. Alıp cetruladı. Samsalı. Aytırın. Aytırın. Samsanın zoru kızları şöyle bir yakın. Ana, sözünü ayqadыңар да сөздү. Сизге да учурда пайдаланып терең ыраазычылык билдиребиз. Бизге жок дебей, экинчи жолу, же болбосо үчүнчү жолу өз бүткөндө перспективаны тартылган. Бизге макулдугуңузду берип тартылып берип атасыз. Ушунча убактыңызды бөлүп келип атасыз. Сизге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Колуңузду берип коюңуз. Буюрса Самсаңыз өтө берсин, мына Озачарда оюндап калды, Озачарга буюрса жакшы иштеп алды. Бир сааттай калды, буюрса Озачарга жакшы иштеп алды. Onu zaman kabul olsun. Ал эми жалпы биздин YouTube көрүүчүлөр жогоруда айтып өткөндөй, жалпыңыздан кармаган орозоңуз кабыл болсун, жакшы ниетте кылган ушул орозонун урматына жалпыбыздын şu olozay jutuga iman alып келсин, береке алып келсин, күнүгө алып келсин деп ойлойсуң да. Кудай кааласа насипсиз баарыбыз болобуз буюрса. Буюрса орозонун урматына кылган күнөөлөрүбүз кечирилсин. Баарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Ошондой эле биздин каналга катталганды унутпаңыз. Жаңылыктардын баардыгы буюрса биздин каналда болот. Tutan orozonuzlar kabul olsun. Şan rahmat.